religijskim pitanjima, a Sveti Sava je, donoseći autokefaliju, uzeo čitav niz pravnih propisa iz vizantijskog crkvenog prava i tako ih intonirao, o čemu svedoči Krmčija, dakle, da bude načelo simfonije, dakle, načelo međusobne ravnoteže gde duhovna vlast ima neku vrstu moralnog nadzora nad svetovnom vlašću. Ovo što se sad događa je izopačeni oblik toga. Imamo, dakle, i to je suština ove vlasti i to je suština duhovne situacije u kojoj se nalazimo. To je jedna izopačena situacija. Dakle, ovde sve što kažete bit će momentalno preokrenuto u svoj izopačeni vid. Ako kažete da ste za nacionalne interese, vi ćete dobiti jedno vikanje koje će biti 7 puta jače od vas, ali ćete zato u državnoj administraciji, malo pre smo to čuli oko Rio Tinta, dakle na odgovornim mestima imati ljude koji će raditi sve suprotno od tog televizijskog arlaukanja. Dakle, to je ključno je da se razume da imamo posla sa vlašću koja time trguje. To će se dogoditi u Republici Srpskoj. Za sad se događa ispod žita, ali će vremenom dostati vidno. U čemu je smisao te vlasti? U tome da vam kupi vreme. To je ključno. To je, vidite ovo kod Rio Tinta. Glavni posao vlasti je kupovina vremena. Kako se to ostvaruje? Sistemom organizovanog laganja. Neprekidno se laže. To što se laže ima sistemski karakter. Znaju da je to laž, ali je ključno da se dobije vreme. Kad se dobije vreme, kad se posao završi, kako kaže poslovica, svršenom poslu mane nema, onda će se reći pa eto, pa nije i krenut će se u novu laž. Dakle, imamo jedan posao pred sobom, jedan čudovišan sistem, jer to je sistem koji treba da spoji nacionalnu legitimaciju sa nacionalnom izdajom. To je čista izopačenost. To nisu normalni pojmovi. I vi to morate da slušate, a pritom niste u poziciji da na to odgovorite. I u isto vreme odvija se još jedan proces. To je proces koji je suprotan od pravog procesa nacionalnog, ne mora da bude ujedinjenja. Ja smatram da ujedinjenje ide iznad mojih kompetencija, to je sad već pitanje svetske politike. Mene interesuje egzistencija u svesti. Mi moramo u svesti postojati kao jedan narod. A kad će se to materializovati, to nismo vlasni samo mi da odlučujemo. Mi tome možemo težiti, ali odlučuju i drugi. Sudaraju se sile i jačine unutar kojih se krećete. Prema tome, nama je potrebno jedinstvo unutar svesti. I kako se do njega dolazi? Dolazi se tako što se usredsredi cilj, a razude sredstva. Dakle, vi jednostavno morate imati to kao cilj, a sredstva, putevi moraju biti različiti jer su prilike različite. Šta radi ovaj nakazni, izokrenuti režim? On radi obrnuto. On razuđuje ciljeve, a ujedinjuje sredstva. Sredstvo je autoritarna vladavina koja obeležava dve komponente. S jedne strane, ono što je još Jovan Ristić nazivao despotizam mase. Dakle, jača populizam u svojim najgorim oblicima. Nije to nikakvo nacionalno samopotvrđivanje. To nije to. Ne može biti nacionalno samopotvrđivanje kad vi donosite kao juče odluke koju se protive ogroman procenat naroda. To je nacionalno ponižavanje. Dakle, to što vi možete da vičete ne obezbeđuje nikakav značaj. Znači, on s jedne strane spaja populizam i ono što je na izgled protivno, a s njim jako srodno autoritarizam. Dakle, s jedne strane imamo masovnu podršku, a s druge strane imamo neupitno vođstvo. I sad imate jedan model koji je veoma dobro
ospoljen unutar titoističke Jugoslavije. Imate neuputno vođstvo koje možete uopšte dovedete u pitanje, samo što je onda to bilo vezano za mere kao što su hapšenje i zatvor, a sad je vezano za masovno vređanje ljudi koji se odaberu kao mete. Znači, tu imate jednu vrstu neupitnog vođstva, a sve je u njemu upitno, i s druge strane imate podhranjivanje kod naroda užasnog straha za egzistenciju. Vlada se strahom. Postavlja se pitanje kako ću idućeg meseca imati novca. Kao da taj novac koji se dobije od penzije nije u nekom poretku, u nekom sistemu, u nekim vezama. Ne. To se sve briše jednom brutalnošću, jer se ciljano spuštaju standardi društva. Dakle, društvo mora da postane toliko primitivno, ono mora toliko da se veže za goli fizički aspekt egzistencije da bi u stvari bilo poslušno. I vi imate jedan sistem ljudi koji u tom sistemu ostvaruju neke zarade i koji ispunjavaju spoljne naloge. Tu nema nikakvih dilema, tome smo da radimo. Dakle, ja mislim da je to ključno, da moramo shvatiti da glavni neprijatelj srpskog nacionalnog pitanja je Vučić-Brnabić režim.